Inyi yak sun hadi Sumando purna bakti priti telkom Melontarkan kritik Tajam kasumbar nande nai idamkan. Bencana berulang bukan hanya masalah alam saja, tapi cermin krisis moral ABCK tak terjaga. Pengrusakan hutan ilegal de oknum pejabat nan kuasa, ketidakpatuhan aturan nilai agama nan membuat luka. Banjir bandang tanah longsor menelan korban tak berdaya. Musibah akibat kelalaian manusia menjaga ciptaan Allah Ta'ala. pejabat munafik tak menjalankan ABCK jo sungguh-sungguh, maka siap penyalahgunaan kekuasaan, narkoba, prostitusi, Tatanan moral masyarakat tagadai tak tabandian. Ulama akademisi diam, apatis hati tak gamang. Agama dijadikan stempel simbolik tanpa makna. masyarakat kehilangan pegangan spiritual tanggung lamun. Kepedulian